Indonesia Bahasa. I speak in English, but colleagues can translate my Indonesian Pediatric Association and all the colleagues who are present here. Acting as OIC chief in UNICEF, Bala Aceh Shirafish, I am from Nepal. So, you know the India. In this morning, I really would like to thank you all for your all the commitment and all the dedication you are doing for the children of Aceh. You all are the champion, especially for the children in Aceh during their early years of life. And what I know that this program for early child education is not just about education. So, health child is so important. It is all connected. Education is all connected with the child health. And healthy child only can be done with the immunization. If child is not immunized, child cannot be healthy. If child cannot be healthy, child cannot be educated, child cannot be protected. So you know that health of child is so important. Overall, immunization coverage, provincial coverage, and also at the sub-district level. Many children, they are zero dose children in Aceh. So we really need to work on it. I know that this is very challenging because there are a lot of vaccine hesitancy from the parent, and also there are a lot of hoaxes and the information and the communication. But we really need to work. It is challenging, but it is not impossible. Sambutan sekaligus membuka acara dari Bunda Paul. Puji syukur sama-sama senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, melindungi sang buah hati karena bayi dan balita sangat rentan terhadap penyakit tertentu. Paut hati sangat berperan penting dalam melakukan sosialisasi terkait dengan kesehatan, yang telah berinisiatif menyelenggarakan kegiatan sosialisasi SKB 4 Menteri untuk PAUD holistik integratif. Saya juga memberikan apresiasi kepada Bapak Sulaiman Bakri, SPD NTB, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh yang peduli dengan peningkatan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Melalui kegiatan ini, saya selaku Bunda PAUD Kota Banda Aceh mengharapkan satuan PAUD di Kota Banda Aceh terus berdaya saing mengikuti perubahan-perubahan terbaru. Serta saya mengharapkan semua PAUD HI se-Kota Banda Aceh mendapatkan informasi terkait SKB 4 Menteri. Adanya action plan untuk pembuatan imunisasi rutin pada sekolah PAUD HI, serta adanya action plan terkait dengan pemantauan status imunisasi anak yang akan masuk PAUD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi SKB 4 Menteri untuk PAUD holistik integratif se-Kota Banda Aceh dengan resmi dinyatakan dibuka. Kita harapkan ke depan PAUD Kota Banda Aceh ini anak-anaknya bisa sehat semua. Jadi dengan sehat itu jadi tumbuh pemikiran yang sehat gitu. Jadi kita harapkan semua PAUD ini harus lengkap imunisasi. Kita akan data kembali melalui PAUD supaya ini saya lihat tadi di Kota Banda Aceh sangat rendah ini imunisasinya. Jadi kita usahakan ke depan ini supaya Kota Banda Aceh terbebas dari segala macam penyakit bagi anak-anak usia dini, karena anak-anak ini adalah merupakan aset bangsa kita, terutama sekali khususnya aset ini Kota Banda Aceh. Can I ask you a brief question? The first one is, what is the purpose of this event to be held in Aceh? Okay, so thank you. I think that this is very, very important event, especially to raise the awareness on the immunization
I know that in Aceh still there are a lot of challenges on the immunization coverage. Many children are zero-dose children. So I think the leadership of Wife of Mayor, this organization is really doing great work to raise the awareness, and immunization is so important in the child health life, because this really protect many diseases against the child. So child health is so important, and immunization is so important for the child health, and it is all connected with the education, child protection, child development, everything. Because if child is not immunized, child will not be the healthy, and if child will not be the healthy, he cannot go to school, he cannot perform well, and he cannot protect himself. So immunization is so important, and this event is really very important, that you are working a very good program. So I really wish all the best, that the Aceh, your program will be more successful to protect every child in Aceh, and every child will be immunized. All the best. Yang pertama-tama kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh mengucapkan terima kasih kepada UNICEF dan juga Himpoudi yang telah melaksanakan kegiatan sosialisasi SKB 4 Menteri ini. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar sekolah-sekolah kita, guru-guru kita, dan seluruh insan pendidikan yang ada di Kota Banda Aceh mengerti dan tahu apa yang akan dilaksanakan, sehingga problem-problem yang terjadi di Kota Banda Aceh, misalnya masih rendahnya angka imunisasi dan juga masih angka stunting, akan menjadi bermanfaat untuk membantu Kota Banda Aceh agar terlepas dari segala masalah ini, sehingga untuk ke depan Kota Banda Aceh bebas dari stunting dan bebas dari imunisasi.